Nih maru brengsek penonton. Adi mara nengok yang borang ngeceleng. Santai-santai jelemo nih. Mara desa yang kato pengetoragan. Pasti gini kanah nih. Engen. Nih bejani kalau ngamah jangan. Mapayas do ratu. Hei, oh. Nyak-nyak kan kalau pasut di pedam mana pemakelor ah? Nyene kengken jaden mulu sing kena menyinginget no. Awak kelor-kelor selate mau kena menyinginget. Iya ratu, nih posisi paling sayang anggrek sungsang nih awal. Ratu, nih bonyirian jelema manja. Yen sebut awang ibu sisio paling sayang, sisio paling sakti, kengkian suwo darmaning dewek tadi sisio. Kengkian suwo darmaning itu maksudnya jangan udah cuma pesunnya tuh bola mel-mel itu. Ya itu mangit impalnya dini. Bes kangen ke nido dani rok ini padampia aro nyen asing eran, nyen asing ngon. Rai. Kengkian si agonyi Rai. Ya ratu lingkunian tipale mau ngojek ini awas siaga awak mang kengkian. Ah, balik kuning jadi duduk. Coba. Nah yang gitu ngoyong ini tuh malu nasang Rai. Ratu tuh. Nake dab-dabang dewek lo. Sangane pangkito subelet nyiri yang dewek liang aturang ayah lo. Sisio bajang pang dap-dap pernah makiring ayah pang subo dap-dap sur mapayas papusung pang cantik lo. Brengsek penonton. Adi mara nengok yang borang celeng. Adong orang celeng. Ne jani man besu bisu belek karpet tegot. Ada dong? Ne. Kayangi barang kita carana. Iya jelas sang Iran maro lo pesane makado nyeran. Senjang gen Iran. Man? Penabuk Iran alet-alet Iran. Kemudian makajang Iran. Kadeno sing lo pesu. Yen kadeno inan corona ha besu. Jaden mulai sekan segeno banyak ingetin. Sekan deh. Deget wangi bau nih. Awak tumben ada aneh ketemu. Jadi ngisi jangan kanjaknya. Iya namone akeh itu dani dini. Engen. Nang dakang mirip mah nyingali yang saya potong nelum nih cara cang. Dobas kaki eran dari jelemo. Man ngale sae long ne potong ne cara cang. Mone de dodane dodo istri-istri timan jok melingnya. Merah tuh. Cantik-cantik. Sing mah ngale ha. Yang dini jaman ngale sae. Oh, yang dini di kumin payangna sing mah. Ya jelas sing mana. Man hijau nyida. Ratu. Yan carolo. Yan jani asane sing man ngale sae.
Man, Coba lo kayak ngerupuk ke mai. yen kayak ngerupuk ke jang mai man jangan yang saya. Yan bo tadi. Yan bo tadi normal sarung ngerupuk ne sebelum Covid. Pasti liu manggale saya. Saya itu cara apa? Be karo cele. Gus, kayak nyepine ngai go. Yan ngai mo ne foto. Bangkene foto ne. Hei, Oh, Ojo. weh, basomo. Đó kaki hijau. Weh. Weh, Ratu. Lagi langsing. Rebut semut selokotong ada kamu. Đó. Lagu aja lah mau bundar, pecah. Ah, Genggen. Kelu kan lo? Nak genggen. Apa tepung? Mai. Adi patuh potong aja. Aing selamatan. Ternyata ini liu pabriknya cara cang potongan. Berarti aloh ale calon kuranan dini. Halo, ya man. Swastiastu nak lingsir. Di tiang nunas sampun nak tegang, sampun nak takut. Santai jelmo nih. Marah desa cang kato pengedoragan. Pasti gini kanah nih. Genggen. Nih bejani kal ngamah cang gitu. Aduh. Ya. Duang tiban tengah cang sengken ngigel dong dewa ratu rai. Genggen. Tun berat badan cange jani makejang pakaian cange goloh. Sekan. Cangeran bandoken lu. Nah apa? Makado tun berat badan. Ane makado tun makan malam jani sengten. Apa sengten ngatur ngayah ngigel main kemung. Oh. Tugane pidan tonen ane madan corona tawangi kudo berat badan cange. Kudu berat badan. Tugane tonen corona. Oh. Saat nikal kijo nene jate nene. Ah. Ale bangke. Memang nak budoh ada ane. Adi bangke ale bisa ngeliat. Kamu lengah. Cara sengken cenik kan celok kotok gitu. Ayo je pemasan jangigal bangke ale ho. Dugan tu di dompet Aku dah berat badan. Main ngatur ngayah dugan tu berat badan jangan 100. Oh, bidang. Lantasan kita teko ne madan corona sing tadi kijau-kijau. Oh, Mau belanja sing ida. belanja sing ida. Aku menambah. Makan berkurang. Makan berkurang tuh, makan turun berat badan jangan. Turun berat badan. Kulian 100 Kudo tadi. Kero belah jani. Menek ada aneh tuh. Aduh, tapi cang berterima kasih majang ring panitia dini Oh, salah ratu sama. dari sarang sami. Sang kanang dini cang jani man ngebatang limo. Maro dikene cang ngatur ayah berlangsung cang ke warung. Kemudian ke warung. Ngangoh bahasa kampil. Jual ligen. Buka kartu. Apa dane? Gen. Dona kali itu mau yang jadi mau daya gen. Cang takut itu balik nyerot nyanan meglebong cang si gedean ulungnya. Tang kala dini nyani lincak-lincaknya nawang ledang yang sesone ngedini sakit cang yang kecunduk ajak jodoh cang sih gitu yo. Tuh, jadi nawang lah. Andiak nu setengah hidarani nu sibuk ngurus sang bangke. Nye nawang. Apa dan swastiastu didang nunas niki majang ring nak lingsir. Pedangi sampunang niki melinggih malih jebos rauh bangkin mriki. Kaki jajan aja. Hah? Langsung ngomong ragana. Gen. Ampun tiang nyugol po. Tiang nak gelam-gelaman. Kedalam ragana tapi jang jani kene nah. Jujur jang dari bajang jang kewah hasan ngalih calon kuranan. Lakon jani jang mumpung dini ngatur ngayah jang seng memilih sing ngalih.
Nah, tuh. Adi sang ada beres nak dini adik. Betawa ngajang igal jak lindang-lindang masih dong. Ya tuh nak kan nangis tuh. Oh iya. Artinya tuh bacang sing memilih ngalih sakit letang yang didadani na dini nyen jenyak yang pokoknya kalau Ya tuh nerimo kawangi. juari gen lo. Ajan salah satu sakit atuh nyen wenten arso ring di tiang tuh. Di tiang pemesan dan dibajang nyen jenyak. Nah tuh adi cara nanjang pinang cel kotok. Ajan nyen sing tanya mana jadi tawangi di gumina lion alo pedek namwani. Tepokin lo. Apa? Anak makejang lanang-lanang ngedesem baru lo pesu doang. Aneh ngerak. Doa apa wen lo kelinang itu? Aneh ngeranang ngedesem apa? Dia kene potong jak ada nyising lengkap yang mising. Yen sing percaya pak. Geng sing percaya tiang ngalo. Ais tuh. Dia kene potongan tiang. Yen panjang aja tiang ada diperiksa tak lengkap mising. Baik. Geng tadi balen. Tuh batas balen sirap pinjam tadi aja. Weh, adik kumat seledang. Pandangan matanya pertama begitu menggoda. Mulai mo. Suk semua di tiang majang ring ratu sesuonan di tiang sane katuran wali mangkin. Sampun ledang palongi ratu mepica jodoh ring di tiang ratu. Sira wasane masaut jelemo medakone. Ah. Gongka. Berarti niki gong nini. Jujur, pokoknya tidak tertarik sarang gongka. Pedang dinumon gongka. Adi jaga bebek jadi gongka tangwang. Engen. Hah? Nang meriki dumon gongka. Do yang bisa sing mudiang gitu ban. Dan menang mantan ratu menang. Aduh, cokordo. Jesok kenal. Nah, tapi penyungkaan nabi. Madik tangi dumon ratu cokordo. Jangan lu yang kena di balian cekotok ini udah konang penyungkan kan ini. Nyen tuh di kejang sang ada bani tapi kengke. Aing selamat ane. Gongka sing kayon cokordo sing kayon. Man, Gusti Haji. Jang sibuk Gusti Haji sampun api niki. Menangi demen Gusti Haji. Hah? Ege. Kumat penyakitnya. Adi yang makanya orang sungkan, bodoh Menangi sehat. dumun ampurut yang nak gelam. Apa sungkannya? Asam urat. Asam urat. Ngoda kene. Bayun tiang ibu maplisa. Muntul kak nih berdoa. Pasti sambil berpikir. Apa pikirnya? Adi duang celeng nih megeneng. Bisanya di tiang ipi ngajak beli bagus semangat Ngajak menambung. Air. Ege. pecalang sengaja segar ini Cek makacang. nih maretunik semuteng kone batis nih mana pecalang karang semangat oh segar nih kan segar sih ternyata luar biasa tangi bos Nah, iki wawuja. mirip yang sempele pasti nih ketuaan aneh besit kan kan gongka tuh Gongka. sana mangkin siapa nikir ratu dadani sarang sami siapa sira memaksa HP kamera tolong foto jebosnya Mau potong jaragane? Rangon apa? Prewedding Adi hiju-hiju Sud prewedding jang di Tegal angon ulah balang sangit sira wastana beli Ugur. hah? Sira Ugur. Sing ada nyen Ketut ugur. ini kengken takut sing adan belinya sekalian nyen Ketut ugur. Adi yang halus kan? ketut ugur adan jelemo tuh Ini baru jelmu perawadan kan? Iya, kulo jangan jasmaran ada cuma jadi main kepayam
dugur dah. Yang penting kan Tapi saya ngeken beli dugur. Jadinya kena lah. Pokoknya cek udang jelas beli nah. Udang. Juang yang lah. Keke. Adi cek alus Apa gitu. laburanan ya? Jago lihat tuh ne juang. Yen bener juang beli sing perlu magae repot-repot jong goyong negak di plangkir nih. Bangko ya, Bo. Cocok. Adi jepas jawaban ini. Artinya juang orencang nyuangcang tegak ancang di plangkirnya kone bangke kan cang sugih. Dia cang suut nganten man bas begitu ngaben anu. Jajan satu jaja uli tiang bodoh takkan balik. Jajan satu jaja uli tiang bodoh takkan balik. Adi bengong Nak berpikir Lu paling. nah beli bakal tawang kan goyang dia bedek kan kalau kanggo beli. Sing naik bedek kan pang sing ngenah yang buduh pedidi. Saja ya buduh pedidi tuh. Iya nyak beli barang goyang yang sing sombong binyap sun ngatur ngayah hijian nuna samplok bagi 2 amplop. Bin bobok. Cang sing ten bog matur diajang idadani sarang Nah sami. milu jesek nih. Di dia no man beli kubur. Tadi dia ngadakon di. Tumben tepuk dia. Aduh. Kumat sakit yang beli. Sakit apa? Kumat sakit yang maru nepukin raga. Apa sakit ini? Binatang merayap. Apa? Cicak napas. Sesak napas gitu lagi. Oh, cicak napas. Kang Dewa Ratu beli ketet dugun. Ken. Dia beli sandal bagus saja nih. Ke sana lah. Bilang kita mengmuan baline, kita kan masyarakat baline. Sadik dia kerepelet. Wah ngerayu nih. Amun tuh bang goyangan bengong raga. Apa bengong? Nah uliah padahal ragane badosan kenah ning igal. Terus ane ngerandang sing bani? Kena pelet. Wa monesan mi pekan ngejit nih. Padahal badosan kenah nah beli angsahang deh. Nah. Kayaknya kene jo rayuan sinidang gedengan semimpak sing mempan. Cang nawang beli ini pasti ngelahin madan jiwa seni. Iya jelas. Jadi ngaturang ayah kali perkaulan yang joget beli pengiping. Aduh jangan mesra gitu nih. Ping ya, sih bisa ngiping. Ngudiang kan bisa sekane. Ngangon bebek. Nah jadi kena biayanya beli ngiping, binyap sun ngiga langsung ke belakang yang mangpis biang bebek ben mani. So, gamalin kalau mangpis biang bebek. Ayah diboskan di Moni joget yang ada ratu di jong alih dong. Kebatang limonnya kebatang. Naik bedek kan. Abdi Jepang Naik injang kan. Naik. Abdi Jepang. Naik bedek kan. Nah masih kata main beli nyoman jaya prano. Main saya kan. Main kedat main. Ayang. Main. Matiang kamal malu matiang. Sing ngoyong. Pemondo hilen tepuk masih. Pang berak yang sing puang kang sing kena bencang inget. Mana di petangnya raga? Pang berak kadang cang batu nyodok karo. Jadi perawatan. Hah? Oh sing idang bangun sing. Dalam. Again. Bas gede nang awak na bangun sing idang. Bani mirip berajo. Kemarin. Gisi jap kalton. Dia perintah kan. Ngidang. Sing.
Yes. Are you ready? Ada cara pemain sumo. Ada. Pidan pesuling rumah sakit. Adi pesuling rumah sakit. Ang berak kada jangkal kengken igal da wahamoni ngejamurin ken men moni ngisiang kancut. Pemberak jangan gejah. Kada nak karaja oma jaguran lu. Baru kau ini bajak ngewadang limo kini. Sing lagi dang leben ben betek sudah. Hah? Oh nih. Engke. Gelam. Cakaji sakti kan. Aku rencang kanan mau gelam orang sang ikan ulung tetacang as tulang nah. Aduh. Materai padingan